Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1 Topic Cuaig Rannóg Tuairimí Eile Éisteacht. Level A1 Topic 5 Section 7 Other Opinions Listening. Éisteacht ag fifrí de dhuine a má leis Caitheamh Aimsire áirithe agus an ceisteanna na ragart Tuairimí a chur nua faoi Caitheamh Aimsire. Listening to people asking if a person likes a particular pastime and answering the question and expressing opinions about pastimes. Ag an bhilóg Tuairimí Eile uait an gníomhaíocht seo, you'll need a handout, Other Opinions for this activity. Éist le cahrar ag tuairt a dúirimí faoi chineálacha Caitheamh Aimsire éigeasúla. Listen to 4 people giving their opinions about different pastimes. Per focal no focal on list the hias sa bhosca ceart chuna dúirimí a léirú. Put a word or words from the list in the correct box in order to show their opinions. Golf, snáb, telefish, ceol, an fictúrlan, ladóg, sport, tithe the plural of teachtorna, pubs, ceol curmacha, concerts, shul, pelgéalach, Gaelic football, drámaí, scanáin, movies, nuacht, rugby, imánaíocht, soccer. And imánaíocht is another word used for hurling. We've used the word imánt before. Tuairimí Eile. Hi, is me Patrick. Tá mé mo chonaí a limneach. Is mailm soccer. Imríam cluiche soccer gach deireadh seachtaine le mo chairde in seotha limneach. Is fuailm golf. Tá sé an leadrannach ar fad, agus ní mailm iomaint a chanerad. Caitheamh atá ormsa. Is bailthe cléime, ach tá mé mo chonaí a neireadh inis. Is mailm scanáin, ach is fearlam drámaí. Is mailm féchant an nócht an telefís. Is fuailm sport, gach cinál sport, ach go háirithe rugby. Míle Paul. Tá mé mo chonaí I Míle beag gar go Gaeilge. Is brealam ceol agus I dul chuig ceolchormacha. Is mailm soccer ach is fearlam pelgéalach. Tá tlub má pelle sa Míle anseo. Is fuailm leadóg agus ní mailm a bheith ag siúl nó ag snáb. Hi, Eileen ansa. Tá mé chonaí I drálaí. Is brealam dul go dtí na tétarna. Is mailm an fictúrlan, ach is fearlam dul go dtí an airclan. Ní mailm an telefís, agus is fuailm gach cinál sport. Tuairimí Eile. Hi, is me Patrick. Tá mé mo chonaí a limneach. Is mailm soccer. Imríam cluiche soccer gach deireadh seachtaine le mo chairde in seotha limneach. Is fuailm golf. Tá sé an leadrannach ar fad, agus ní mailm iomaint a chanerad. Caitheamh atá ormsa. Is bailthe cléime, ach tá mé mo chonaí a neireadh inis. Is mailm scanáin, ach is fearlam drámaí. Is mailm féchant an nócht an telefís. Is fuailm sport, gach cinál sport, ach go háirithe rugby. Míle Paul. Tá mé mo chonaí I Míle beag gar go Gaeilge. Is brealam ceol agus I dul chuig ceolchormacha. Is mailm soccer ach is fearlam pelgéalach.
Tá tlub má pelle sa Míle anseo. Is fuailm leadóg agus ní Míle me bheith ag siúl nó ag snámh. Hai, Eileen ansa? Tá mé am chonaí I drálaí. Is brálam dul go dtí na té tarna. Is smailm an fictúrlan, ach is fearlam dul go dtí an airclan. Ní mailam an telefís, agus is fualam gach cinál sport. And now I'll go through the script and then we can listen to each person one more time with the recording. Padraig. Hi, is Mr. Padraig. Tá mé mo chonaí I limnach. Is málam soccer. Imriam cluiche soccer gach deir seachtainna le mo cháirde anseo I limnach. Le mo cháirde anseo I limnach with my friends here in Limerick. Is fualam golf. Tá sé an le dránach ar fad, agus ní málam amáint ach an irid. Tá sé an le dránach ar fad. It is very boring altogether. Agus ní málam amáint ach an irid. Ach an irid means either. I don't like hurling either. Tuairimí Eile. Hi, is Mr. Padraig. Tá mé mo chonaí I limneach. Is mailam soccer. Imriam cluiche soccer gach deir seachtainne le mo cháirde anseo limneach. Is fualam golf. Tá sé an leadrannach ar fad, agus ní mailam amáint ach an irid. Katrina. Katrina atá armsa. Is as baile ach clia mé ach tá mé mo chonaí I nire inis. Is málam scanáin ach is fearlam drámaí. Is málam féachant ar an nuacht ar an telefís. Is fualam sport, gach cinál sport ach go háirithe rugby. Gach cinál sport, every type of sport, ach go háirithe rugby, but especially rugby, go háirithe especially. Caitheamh atá armsa. Is as bailthe clia mé, ach tá mé mo chonaí I nire inis. Is málam scanáin, ach is fearlam drámaí. Is málam féachant ar an nuacht ar an telefís. Is fualam sport, gach cinál sport, ach go háirithe rugby. Paul. Mr. Paul. Tá mé mo chonaí I mbaile beag gar de chaillimh. Is brálam ceol agus ag dul chuig ceol chuirmeacha. Is málam soccer ach is fearlam pell Gaeilge. Tá club má pelle an sa bhaile anseo. Is fualam leadóg ach is málam a bheith ag siúl nó ag snámh. Mr. Paul. Tá mé mo chonaí I mbaile beag gar go Gaeilge. Is brálam ceol agus I dul chuig ceol chuirmeacha. Is málam soccer ach is fearlam pell Gaeilge. Tá tlub má pelle sa Míle anseo. Is fualam leadóg agus ní Míle me bheith ag siúl nó ag snámh. Eileen. Hi, Eileen anseo. Tá mé mo chonaí I drálaí. Is brálam dul go dtí na tithe tarna. Is málam an fictúrlan ach is fearlam dul go dtí an airclan. Ní málam an telefís ach is fualam gach cinál sport. Hai, Eileen ansa? Tá mé am chonaí I drálaí. Is brálam dul go dtí na té tarna. Is smailm an fictúrlan, ach is fearlam dul go dtí an airclan. Ní mailam an telefís, agus is fualam gach cinál sport. Tuairimí eile a dó. Tá sé cheist ag buint úsáid as na focail sa circle. Compose 6 questions using the
words in the circle. Scríomh na ceistena sa Gaeilge híos agus cuir na ceistena de chairde nó de cháin. Write the questions in the grill below and ask your family or your friends the questions. Brach síos na bhreagraí agus cum ábhairt faoin na daoine sin. Write down their answers and compose some sentences about those people. Mar hampla, is fuail a Moira soccer. Moira hates soccer. Gan éirí leat, good luck. Tá cóid den na nótaí agus an MP3 le fáil ar mo thaobh gréasáin. Tá an nasc híos. There's a copy of the notes along with the MP3 available on my website. The link is below. Is féidir leat úsáid a bhaint as an script, sna nótaí, agus an MP3 chun cleachta de chuid léitheoireacht. So you can use the script which is in the notes along with the MP3 to practice your reading. Lé leis an MP3, read it with the MP3, agus lé amach os ordaigh gan an MP3, and then read it out loud without the MP3. And that concludes Rannóg Tuairimí Eile Éisteacht. Ag fífrí do dhuine an má leis caitheamh Aimsire áirithe agus an ceistin a ragart Tuairimí a chur nua faoi caitheamh Aimsire. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na cuisle suíomh lúscartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas the Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.